Ashafo mame sansomo wakwa abamfambra emergency Ghana TV eso enenso ya sanso ede ehemu wa habiem ye na obade na se de yankwa asanso afem ye na busua enne update bia be kamesa e wo fidiem hase ye fa eye maame na nanu ada oba fidiem hase se ne kunu eba ene ne ba afanyi nsen yawo amache sanso hono ma sa abrante no ne ba ne nyinsen ye no no nsi ne nua pani ene akora no nso ayeden asanso akwakoye lukuluku ma bibia sa apie mu ene update aba e dey fast story no na nia apie wo mu no enya asem ketwa ene kura de nde esinda no de nimpo na busua mepesa obeka me ho ne yakọ na enyina yakwakotie bi na fe ye ba na wadwenche kakra wo na de to comment section ho no e de ama me ka me ho ne yenko hwe video no embra sisia akos ne maame aba papa yi na ne ma ne mema no a wo ka wo no asem no papa yi nche na wotie no o se papa no aye oden din na opa free papa yo yeah na wari ne ba de hia ebene ese ne de obekasa meboa me kire me adanu nsam ambisa wa wanya no nyina na yia no fisa papa yi mi wi aba ne ho na de ese mbisa no so mabisa no enti wo mane ni oba we Ebeneza ba no okay so nkwa mo yemienu pe okay we na ye panyine no na ketewa ni dabi ko panyine no ho mo panyine we na ye ketewa oh panyine no so baba oh okay eti aya dan na wo waware papa yi ba wo sane papa yi eba ni nua ekodae kire ho ni mo na da no yante ase no me papa nche na ma wa na ba Ebeneza na me so na me wo me dan ko me dan so light no ne na ya jebe ni sister ba no be je na ji ni sa papa ni sa Isaac no aya na obeda ho ni tembie so ni sa ta na aya na Ebeneza so o grandmother na so sa time na na ese Ebeneza ko sire mu no Satan foye no wo ho okay Ebeneza o grandmother no Ebeneza wura wo dem ha obeye den pese me ready ewu no aya oba me ho obeye den akos yeni nkomo na dada wa ha na me nkodada so oba obeye den Ebeneza ba obeye den oba me ho oba wo ho minim se na ne ye wa wo de nti oba ho na obeye den wo dem ho ako ti say ye wa hai a papa yi wura hai ana say ye boss ti hai de bia wo wura ha but oba owo bibi poti obeye oba ye adwuma no so kotena ho ye adwuma enti Ebeneza ba wo dem obeye den obeda ono obeda keke oda unche ma de echi ai okay enti den na Isaac ba na afia ndene ban oye na adwuma ya na mi dance light no ho no na Ebeneza o wura mi dan no na emfisa ya Ebeneza sa ya sa na o so no so light no so light to go we hune mame mfa me yibre mesue so dabi saada no a first day no oba ho no be kai first day a Isaac ba dem ho be kai oba me dem ai first na oba ba ai na so ka say Ebeneza no oba ho no wo kai no Saturday be me oba no wura me mi say tadu we na say me dance light ni wo me say tadu we okay nti oba den no ka won ka hwe no aye den akoka sa me woni enko oba won ka hwe no aye den owura den ni mo jejina ho sa no oko no so oba me ne na nti oba wo nchen ya won ka hwe na de anyeje ho bo eni ade wa anya hwe wa mama tinyi nim ka keka me Mitio Ebeneza sano no kacho no akacho say Ebeneza na bai mama eja mama mo akwa ba wo te say na me adom bo ma no Isaac na Ebeneza wo musa na
Watch your moon set. Back with your tintin, back one. Tintin, as they can cry for course and tintum, and then I see your papa to say me. Ebenezer near Cocoa to say me. Araba, who the awo can ye? Papa say, nothing said light new one so me into one the cocoa who went to my room. Madam, when they are light new one, madam, madam. Sir, it's one who is soon crowns to say soon. And I will say Ebenezer no. That okay was say Ebenezer no ewa. Isaac no crown so yeti awe kokro ojeje to say papa to one for height in the crown. I put it to you so oboa. No nim near way. That be oboa say that so ne papa ne man be edu nyina ebeda. And you put me wrong na me ko papa no. Mama nyina na wonim. Enti oba no da de no ka kire wo. A Ebenezer no wo da hwe mama mi wura asem ni mu na me nhwa de ne ehuru mu nukure. Ebenezer no wo da de no ka kire wo. Me say Ebenezer ne wo da de no ka kire wo. Won ka hwe. Ono da mpere dodo sense bi oba wo nchen be da wo nchen ma de echi a. Ono da mpere dodo sen anadwo no. Aya oba. Minti okay. Ana Isaac nso ba eda na wo so ka ne a wa hu nani hu natiko. Ede ere ma hu say Isaac ya. Tree. Adai. Huh? Nipa. You will nipa mo sent. Obi sent kura ma hu say. Milie. Ebesuru Isaac who sent. And Ebesuru Ebenezer so. Is it a corridor ho? Obu ho wo twema wo say ani person ti kura betwem a. Sister, enti e wo say wo no bia me hu ye no na de ebesiasie awie enti me de me to aso but de wo kan bie ni wakobuku ada na ba na me soft mouth pa but actually no me wo say de wo kan yin na hyada na auto me mrade so to how mami ana me ba ense ya na makan e ba de wo kan ento sumu kan ye no da mu nti papa no batenti ni wura wa wo hu tietia no ogege no su wa wo hu what is all you say oyema nibusa na so obi ba ho so no beda oba ya na o se ye na na ye possible mu bedi nkomo nyoma bi bekokoso enti den na course so and one who difference between Isaac and Ebenezer my dear kasaye da be man pe now ye nipa what fatu silence man mama kan de wo kan yeso ye hu de ejira so aka bia ba obi nti bi nra na o sabi wo ye kraman na on de oba ya no oto ahye ono yonkoso no oye de oye wonya kraman wo ye nipa nkomo koso nyoma kokoso enti kasa aya say Isaac way Pacho bisam. Pacho ai Isaac de minti hu Isaac. Na ebra sa de yi koso na wo ni fie ho bi. Na mo ho mini me bere waso ya na ye wo yedam. Na mo so mo mu dam. Isaac so no so ti ne papa ho. Ono so ofri papa ba sare na maame na maame kuma. Okay. O ba sare na maame kuma abenza so wone dan ko. Na ne yeso wone dan ko. Nde ye santi na obra otumi abenza tu kwan no na say Isaac na ba yede. Oba ho na ina oda abenza dan mo ko. Okay. O ho na obako na yere so wa anyima. Isaac no so wa yere. O wa yere na mai. O anu papa so to ho anu papa so ho a. Esina sembe kra. O wa yere na ma abra na yere na ma ni nyina tim ba kra so. Aba de be 2 days ansa o ma ko. Me ba eja se mama papa iwo nie waba. E de na mo pa free no ho. Ade me pa free papa na ho ne sei. Apolan na ne ma wa to atwene na me ka me bo. Okay, catch no. Koni catch no. Mebra. Baba chao. acho kasa kaka Baba chao. Me nana wala na hu se ayem ba de o papa na mami. Se me pesa mo fa apolan mbrem. Na anu ma na wa to atwene. Na me ka me bo. Me fa no ko man papa. Aja wa kasawi usani say O kan sa anya no kre. Ayi samra o kan se omu me yere kan no ko busa na bana na ba sai Isaac ona Isaac na nyime no. Sa atam no so ye wure da mu a na oni ho.
ato pun aja ono kwala mieni ho awadam wura de mana ho ni ho yewura dam na weni nu ho na kwala nu mienu na wadam ho na o sadan no ye nimba bi wo to me kaba okay aye o kan o ye sa no na yewura dam na mesum ko frɛ me bra panyini akɔ frɛ me nyekuma ba ko de adumachi asan ko frɛ me so a ane ni ne ba ibaduru ye to na ye kan sam se de ko su ba ye ni o yesu munim se yesu ye chi ba de nti mpese mesrem na ka mmra na hu kwan ya de asam na de ba fa so ndumba ye to na ye to asam no wa na me nyekuma de adumachi ebusa ase na ko su no ya he dam na wo ho de wọ́n mi sọ̀rọ̀ náà ọ̀hùnmáàkín pa náà kọ́ ọ̀hún wọ́n fa mi sọ àná ẹni mi nfa sẹ mpapa wọ́n fa se rẹ̀ yẹ bẹ dúró yà wọ́n kàn sá ayé ẹ̀sán náà yẹ wúwo dàmú kóòsù ní hó kọ́ra ní kún àná ọ̀hún wọ́n náà bọ́ yẹ nyina hu. na abọ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn. na abọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ǹsì 7 to 8 mu hɔ. nti na akwadaa wei no ɛne onua baako no da hɔ but na ɔno nu hɔ ne hɔ náà bọ́ yẹ nyina hu na yẹ nyina yẹ sọ̀rọ̀ na mi ní nkuma sẹ́yìn na yẹn fẹ́rẹ́ hwẹ́. Why ne frɛ Isaac na Isaac say ba no de yawa no madam manen kan wie manen ka de wie ama papa nan ka son kan wie me manen kan wie na aba san afia onna chone ma say Isaac number ni nua na o kan de o kwa ya de wa Isaac ne ho mama nan de tro na ma se me fan kwa Isaac ho kan de Isaac be ba ho kan de mama be ya afia onni mama una o chere no se on kwa Isaac ho e no krasa me pa che o da bi na me kura me nim ho hwe na me de madam po no me ba evangelist brad say na o de mama o de bra don't worry sorry bra sa mama tena wa o de bra betena se so kasa am say fa obidie da bi nyahwe de wo kan no sanka biem kire Isaac mame ona kira number mame say o kira ni nua de wo so be amuka kire o kira ni number na o kira Isaac number say de on no kasa number say de me fan ko teji makanta ni nua ho Isaac beba na wa dwane agya wo ma no ho ona kira number wa dwane nya adwuma ho ona mama madam wa dwane nya adwuma ho Unsama uba ha free day one a woka ye bia ni we fa kwam. Waka ena na mini kanea na mini kanea nti omura dem ho na me hu na kanten ho wan fa na man. Anya kanten asem na mini woka anti me say first time now buy na say kanea no dem nti Isaac fa wa wo hu Ebenezer fa wa wo hu asem na make na asem wo ba wakoba ma ne ye be hwe so a wasa dwan se ma me na de na ba ma me say me nwane kwa Isaac nti wo so kwa Isaac no die. Maybe so. Me call Isaac number. So on say mama number say me fa call Isaac. I got to our common so. Aye sana jamen me nim nyina na aja na me so ano. Na me so ano. Ye busa sa mu kan sa say you dan wo nu ho. Na ye fa akola no. Ye fa akola na aja me man me mapanyini ni. Ane de ade panyini so ba no. No mu yan say that. Na nka ne no. Mu ntimi nja akola no ho. Say me ba baba me ba na nkene no ni nim se mo betimi abedru be 12 nya ya ni wo se ba bia me ba bia me wo no mo akura se mo de wata chime me jere kwa ntia po no ba ta chime na no mo de ko holo family ndi mi fira kwa na no na kam yanse mo yanse mo afre me ni kam fa ne kam band abada ne kam baba da ta chime ana se mo afre me no na minim sa ata mo fira na de so asa akokura mayera ti motu ade abata chime na ya na ajo enti ne mo be sa akone ye ne be yende yakokwa ne yantima nu de da ta chime and they can santo fishes say ya breno enti de me pese nka meti free wano kaka ese de di nkan wo se utu obayi ne ma egu ye ho no kura na anye no kura enye no kura sa ne mi ho okay nti nya wo na wotu ne ma kro no gu ye okay wo se wo bo nyinse we se no ho ka Isaac nyinse no wo na hwe ya kosi so owo ye eno nso waboka wo je se sika ne eno nso se ne sei me intimi Isaac no ho inti yemfa nya wo se wo de Isaac beba na bi Isaac na me na me de naba na papa ho Isaac papa ho sa beza nyinse ne ma no so wo de ne ma me me giye na beza papa ni na no kwa ne kan pa bu se Isaac ne si wa
Isaac mami kuma okay na sa no me okay mama wo ha wo nyina ne mienu no niema na ye tugu ye no ene ka na wabɔ na no nko a nkola no pese oye den eno so se ne sen na sa mre no mpa che mu busan ma me se kola no on na wo mo ana se ebe ni na wo mo mama mre no o me busa wo se busan ne se on na wo ana se me na wo mama na bia abeza na wo na ma abeza na wo na ma na bia bemba wotimi wo na ba ho a bia ba na wotimi wo na ba ho a wonde se ajase mo so mo nya akwala me pa cho ayi o se obe na ebeli ya na wo na ba aya sem ne pa o se obeni ya no onim ayi kora we ne papa me kora me nim ne papa uni ne papa na no be de na no agire so age ayi kora no ware age ne mana fa Ebenezer wa ya ware odi pa uni pa cho da bi ono we ma mi ken sta want bi gire ho mfa ware e ma Ebenezer ma ne fa ma no etiji so mo ko srem ko ya mo aja wote ase se mo mamre de wuni mamre de minim enti brebe na mo betu saa na mo no na sa mamre no na afi ne ka ya humbo a ye koye sa mamre no abeza kura me ma ne ko yie bi ma kuma bi wuye na sa me na mapra ndi ko tu no sirim ho akọ ho se na se no ma he se ye ma ye humbo kra ma no ye humbo na ye den na ye mra fi na ye ba kokoko aja me ba kokoko ansa na ye den na mamre bi a ho ane ko ma ye den o ma kan kire aja me ba no humbo na ye ya na we no se ba asaba we no okay ma me mfa me na ensi wudie no so na me ma mo bre kakra na mo mpire mo achi na mo ma ye hunu bre kro mo be ye kra do se mo be kwakọ ya mamre no e won ko da ne ho no dada se na mo gusu ye ntoto ya ne sa Isaac de no de bebom ana anya sa eti eye den amamre de sese mo ye ana meboa auntie me pa cho anka wanfa ni nua ne dia anka ese ekoya amamre do na egu ahoboa so sisi ya wase akofa ni nua no ontumi ntena ye fie ho ma ne nye ye Ebenezer nso ntumi nware ne ma ne nye ye na eye den ekoya amamre na nkoda no nso mo nya nkoda ne ho amamre bia wo sire entisa mo de ne ntisa ye de ne ntisa okay ma me mpire kire na me ne wo de ko papa ho se entisa oni mamre bia mo ba ye se nyire lo before nani ma ebere no nti papa ho ma mi wo ko sra akola ni nya na mi we ba okonsra akola no ne nete ana no aba asem ana so ye nkwa akola na wofo so mo no ka sente safa kwa just okay nanka time one ne nyinsa first wine na mo de ne maaye senga sa ata no na yesa nka wo ka se de ne nyem ye ne de mo mfa ne nko papa ne wo de ne maame papa wo akura mo wanka se on fa ne nko din ba anemre na ta mo kan kire se ye nko me pa je o je hon sambre na o ti ma mo awu we na o ka se mo fa ne man man fa nko man papa mo di ma na ben ba no sambre na o we no aw ka se mo fa ne kora ne man man fa nko man o papa na mo mra ma mo ko fa se mo ko mo pa cho na mo wa o da bi pin me pa cho na sambre na o kan se ye fa akora no man na fa ye nti ama me tu me na esi so ne de se te me pa cho ayi aja me ba akoda papa no ye betimi anya ne number pa cha ne number de ntimi nya me wo akora ne seremfo no ne obi a number okay ma me anya ne sei ma me wadaroma hwehwa Isaac ni Ebenezer kwa de ne hunim so Isaac Ebenezer ayi ni e papa ne wa hai me boa eti ye hwehwe Isaac pa cho mama ne yere no wo fra ne yere no ne yere ne betimi ahwehwe me kwa me fra me fra wo mfa na me ko ye no dia mo kan se o mo ka o mo se yi no na se no na fa Ebenezer wa ma ne yi azi ana o ni ana ma se ndia wo ba yire no hwehwere ne fa kora ma no ana se dia ye se o je no le ye mamra no ne ma ye o mo ka ye no papa yampene o se won ji sa kora wi ante misi sa nji kora no ko hwe azi na fama eba Isaac from ana to ka ba mo ho ama na ye de ana na o so ni phone ati ti ya mo se o ma kan sa no sa te mo ka se wa join no ati sa ye na o ta ba no se o fa na ba no to no kra no mpe so be ka mo
awuna ka ka sa we mu na mu hye ya ma ni sisi anya mu awuna hye what the meba dada yenya ne say meba train aja yenya ne say yempiri ye chi ohu na yenhwe se amamere property a etwa se wo mukọ esire mukọ ye no yemisa ho asem na yema papa yi entu sa na mo no enya sa ye se say dia wo se dia wo kan dia se ni ho ni ho chase ono na je ikora ni bae o papa mi se oba be ware na odin bae na o ka nya be ba ama no no ati e se no odin na dia akọ man se mo hia ya no akọ na ho no nti ya ni ka ho na o ka se mu tie mo no na se mu tie mo no kora na o de ko ma mo anu mu pa o se mo mpe so se ndi se nya sam okay meba ma yen to ade aka no so wo fom ho na mo ye ehifo musu be dagati fo but me na me da me no bini oye lomini okay dagati himfo no bi afre production meba chobo dagati mpanyimfo no bi a wo mo kumase afre se yen fa ye nansi asem no so ne yepon a woni yebedi nkomonti yen twen na yesi fom a yetie na no asem na fe ye hunu de beka onse mama mere mo hene abamu ne de yen to yebo na yentie de obeka ansa why eti esi form na yehwe afa ne sika sam ho ne de ka se kwara ne se na me ka se banyine ade ne nan asim se omunti mi nko ese se ya ne mamu nya obi ansuro yentie de panyine ne be cancer why what they make na say aha obana de obeka ne favor mo a ye beto aso why yo ntabusia asem no eno no emu nchiremu na wa kwakotie na gay ya den pa na eha no nti ono obi ye na wonya ni bi wo hwe na wo ye ne ho se ne na adwenye nso na adwenye pa sansem wo nyina ahyehya dakem na dana wo ba ye no wanka ni na ne egusa wasama na o se na osi ha se na wo bisa ne kwahia won fi obi a wo ne obi ti wo kwa akoye den e wo be ma foforo dem eja wo ma e de wo magudan mu alokiom asoro ha kwotena be ma foforo dem wo be wi aka se na ayi wo dem ho na esum wo ho na light ni ho na ayi boy ne ba na ayi na ka se ye Ebeneza nti wo ni Ebeneza na wo ni Isaac papa e kura kire mu no no che se Isaac ne kura wa ba ko wa na oye kokko na ba ko nso ye de eyetia nti se obi a wo ne natena for some months and I say wo de ye fan se week kura na e den a wo na be hu ogina esu mu kura se den kura na wan fa onsa kura nka na ana wan ben no kura no wo be hu na wo be ma wo ne natena ene na wo de bia wo ba ho nti wantumi a notice bibia wo ne ho even the sense kura wantumi a notice ete ho no mo keka se na esum ho na maami we na ka se menya ma obi na enkyira wo ne aye ansa na waye obi na enkyira wo ne aye nti so obi direct na se direction o de ma wo no ebekọ ne boni mu a na wo de wagimi nti na wo di nachi sa adwen ne bi ni wutiri mu nti na wo di nachi na ye yo se wa brabo oye papa bata se oye ne ho bodamanitie nsem na odin na se ne maame bi ne wa kan penifo de o mano atum nti yen twen na ne befi omo ho aba no na fe yen so adwen kyeka kai wo na ye dia support aha na mde ubesi yen fa we mu afutu sem yen ma no yen fa ntu ye hofo untumi nka se obi aba wo da mu nti uja ho sa e dia ma na bra wo nim ni pa akro ana se wo susu se ye asomesi yen ma ye ni na ho ne mo ye bra ni yie na mo aye aha na mde ubesi da se ne besan so e dia hyemu wa ha bi midin e de na na akosua de pa aha so emergency Ghana TV besan so e hia da se ne makrawa na madawase